today tini जों फायहा पाटिसरी पंचायत आलुतला tini कृषि चाष खालामनाय जा जुमुन चाष खालामनाय ब्रक बाय मालहा तरमुज चाष खालामनाय ब्रक मालहा ब्रक इरो फायै नायफाया आं ब्रकनि जलनि अभाब दैनि अभाब दै रक प्राय मालाफों हलाय आं tini फाय इरो आनि खुद मकलाय नुफाया हलाय ब्रक जे कष्ट मानि तंमानि आं बनो जतो नायहा ब्रक बाय बाहा दै खंमानि ब्रक नायहा दैनि बर बर दै कासाल खाय माखक बनबो नुहा हलाय ब्रक दै प्राय माला हनै मा सागो हलाय दीर्घ 25 বছর ধরে ব্রকनि কোনো ব্যবস্থা सिखलाय जगिया কোনো ব্যবস্থা করে তৈনি বাই हलाय आं तिनि फायै ताबक खाना सोमबार थांगाय वीडियो एवं एसडीएमआई साइ इरो तैनि व्यवस्था खालायनि चेष्टा खालायनाय Today I have come to visit Patisari Panchayat Alutola farmers regarding watermelon plantation. There have been very crisis of water regarding the plantation of watermelon because now in this season there used to be a water crisis, so they have to buy water. They have come to me, they have launched complaint against the water problem, so I have come and visit the land and I have meet the farmers. We have farmers here regarding that, and we will take necessary step to overcome this problem. Thank you.